ensuo no ahyase a eyi ne tie na sane etoto na emu mframa ne ade ha dwene no sabio ye mpese ye besan so ache biem sa emre bi achi baba yese gana nsuo ato enkramantam nko ade nipa ba se ha wo mo afrim wo sasa ade no kwade nyame mpangu wo se wo mo se nche akura ana na no mframa ye fa ye mensuo kuma bi kura yi ne tie enipa ba se num one mo hwe wo mo nkwade na nso nti no ana ka wo bi amankramantam mpanyifo hyase a wada san hye sonkoi agu akwan mu ya wo bubu atan na ano enam so ama me abeti sa tema klagon sakumono ana Ramza site nyina no one mo hwe sa adan ya wodo a esisi nsuo tenabe no won badwure ni nyina ato agu na Greater Accra Regional Minister Arama Melinda Okunu wono ana seltrofo edin komo ekroye amia ya wodo a wo mo ebechini ho. We are going to continue with the demolition exercise at Tema, Sakumono, and its environs. I mean, you also reported some of the places that demolition was done, they've raised the structures again, and so we are going to cause arrest tomorrow. All the structures will be demolished. Oh, we are not going to leave a single structure. No. After the demolition, we are going to put task force in place that will be working 24 hours a day. I was your way, a young Kramantam swore for Melinda Oklu. Yet, walk as your border as so na and she be and a Accra mayor, a bay media be no a decongestion exercise ya. 1 hour ton yama, our car quanho, any baby and say 1 ton yamano, where you woman you know a few one more. Now I know and I'm so ama Accra Metropolitan Assembly AMA. One of my papa won't say at the two say and they I can be one of the two dra at your baby mea ya a ready free 1 hour ton bodrobojani at their dinner. One more back could dra a son said the Juma woman diano and Yana said one more baby a one woman now be our take quanwa said your autumn bodrobojani at their dinner. One more baby woman yet the few quano sebeya a quando emu ebadao Central Business District no SOMPA 106.5 and to one much as an enchebia one more babu miamia bia a ready free a beshasi didra. In the coming days, we are to get them to be trading on the street on specific days. I don't feel no to acquire the political akasa and all that. Now, in the coming days, we will be announcing the specific areas. Now, be allow them to do or trading, especially on specific days. Our assembly now who say those days no traffic they are from back to the enclave. No, the entire area there is no trading activity on the street and the traffic flow. No, cover. Adashma mani pokasa ye PRO ya wono ewo AMA yera Gilbert ni Ankara. Ene ye free ama wono moso a na chese AMA no ye ko ADC African Development Council. Wono monso na akasai na ADC for say na anu ya ye to abawie no wono mo hunu se ekuo bi a efre wo ora eno eye operation recover all loot ni ayira nyina ya fanya nsakwan adie nyina ya hwehwe ne yenyimra ewe wo mo boaboa no echen court bi kura docket ne dodo se tienie ya wo mo de ba ya na eche sampa enema bi koso ya no eye oman yi sika na epai nkwanta na feti mamufo wo mo edi ho abeni na eno na ADC fo aba amane se wedi ada wombesre chitru ene Ghana foreign affairs sector no esanse euro kujo tablo kwa na wo mu bi won mo kire se enhwemu bi a yese won mo yo ekosi ase no won mo no mo nyo se de beye na Ghana fo de aye tirimu kesene no ye ntirimu betimi asamforo ye na enu achi no won mo nso afu anyansa kwan mo man yi ye bo ka bi a na ni kwanse ye bo ana sika bi a na ye o man ne dia na epai nkwanta ekopie botofoforo mu no se sika ni nyina wo mo nyemra na yemfamo oman no ho ebra na sansemi no ye ni edaso adi akira da cheka se bom ye de nyina ebesomwo na mom se ye de somo saade a ene na wo se yetumi twemba na ye live secured a secure sanitary pad ene ebedomaboa ama yetumi ay secure ampa wo ba wasu nyinta ya bosumi bia obehumo jeni no se beye na amansan hunu de esie ntino secure sanitary pad ene beboa wo eno no ewo ntabanya etese kodie die ni bi ebia etimi fa anim fa akire esiese o kama ewie na wo heavy flow kura
emo bi enhunu na kampese akwa kopiepie asan pie watade ana wontemam na mom ebesosom na ama ho aye wese asan boaboa no aye ne gel wunya wo baabia enente ka ho pe koten wom afi poho kakra wo monti no sɛde ebinom bowi a na nsamura na egu wo mo no anase buregugu no won komo no so no nyina be firi ho secure sanitary pad ya sɛ woyɛ oba a wasi so na wunya ntwa abra ɛno ne hia wo afi wonom a ɛyɛ abamu nkrofo a wo mo cha sanitary pad ama asuafo yi sɛ wo de secure kwa a ɛte sɛ de waku wo na watwa ne ti ya nyina ye tie sompa baabi a yɛtɔn ade bia na wonso gibie na secure ya American no so wo santimantamu a mama excellent cosmetics won na afa ede akwa akopiem ewo kumase ene adum pz kwada so state taxi station ho mekere old asempa pharmacy lem ho enye na kan ho kona wonsa enka bi endpoint homeopathic clinic ni wo se awo na anwo ye di twa apoa kan ho tumirika na bra na be ye free ebia na wo ye be ma sabi ukona kujina mema na mu a na wagu mema ni mu ase enkokodo na akokodie kan ho na ko endpoint wombema ni nyina ba wieye na wobetumi asipo ama wo ma waya enyaba ne saade a bible mu nka hemfa na yebebie gise Deuteronomy wobekwa kwa kwesi ase enenti anu wa hye no nso eye ntini na ho aka brebo no anase sa no a eye endpoint homeopathic clinic ya hwehwe wo shell signboard ene ye nkran bro no bi din e was Pentest kwa no so ena efi ahene makokọ bin kumase ana 0244 867068 na oni yen kasa wo madam anti ye da ye ho aba ye besan basisia Sompa FM Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et dans les vieux mis à condom. Les condoms moulés à des not on but double dose got as a condom. Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi enim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na e endpoint homeopathic clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e endpoint homeopathic clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was Pentest baby friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu dem fo medo edurano pa wutimi to wo boase etwitwiwsi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se aye fita sesrechi ahoma na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se fe na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo
wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enukretrodo. Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel toothpaste, any the brush, ebusian chamfa. Se wo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello Papa, what about to be a new? Say me feel London, echo US. Na no crowd who kura from me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Echo basem penemo. De woton adansi ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba. Mesi wo boduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kaso a. Ehwo na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. A police station in Chenhua. Hey, ekuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra wuyi ka so depo ene pokura se de no kra to nchen a. Wosa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road Femeswa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Hey, a kuaba simprimo no. SOMPA FM. SOMPA Kasiebo. Ajibebia. Ajibebia mpa yadamwase ebusia yeto ansem no aso. Na Dr. Dixon adumako kesi ayemro bi atwamo mrasebejane a na wogina odema de hye wanya so tuema patom paso so ana wochemo sa yera Samuel okojeto abla kwasofo a Washington mama won sam so kase wona papa no ya adwene pa efa Washington DC embassy ye wo ho ya jase wode credo campaign akoto tumu no ana se woboa wochirem se nei yenim sa ewiase amansam titiro ne nkrofo maman so ye wo season bia ana bra nkrofo tu kwan titiro ne sama season a chese ye no aya na Ghana de hyenom ya wo mo nkrofo maman so ne ade hye bi mu a wo mo kra anya Ghana fo no ye manframafrafo no aya na wo mo tu kwan eba o ma Ghana nsrahwe eba ba hwade ensa kwa ba se yewura wo ko de black wa secretary Sarfo ye bi koso bi mo kra mpo vesa won sansam wo mama ne de akogu wo mo private companies na ninti wagina so atoto sa embassy ni mu a na se waka ne sa anyado ne ya atwene e wo kwan bia so. This disruption will just mess people up. There are many Ghanaians who are now Americans by virtue of changing their status in America who would want to come to Ghana this summer. And summer is usually a peak season for travels. So I think the minister was inconsiderate administratively in taking this decision. I would have hoped that they could have, with some expertise in cyber security, with some expertise in internet banking, redirected this at the back end without necessarily closing down the embassy. And sometimes it takes a drastic reshuffle of the people. I was your way, I'm Robbie Chamumra Seba Johnny, I was not the matters here. I want you so to about Tom Pessoa, so Dr. Dixon, Atomako Kisi. Yet, work as your bono as so. Na yache Ghana phobia yesusu se bio wo mu ye scammers wo mu sisi nkofo age wo mu sika
na enye Ghana fo nko Nigeria fo eka ho nipa enson ene ya che wo mo ewo India na Mohali cyber crime na wo mo eche sankofo yi na amadebo chem se wo mo akwakobo wo mo edwa na wo mo nkoyi ewo Noida ye no ewo India memo na adwuma wo mudi ni se wo mo ye call center chese wo mo de frefron kwofo eji nkofo sika ne wo Ghana kra bi wo hono wo ani afraw ese obapa yamane uni emebi o efie broche US enti kwaje udi disa na chese ye eji sika ne sa ebi wo nso ayese oh hia ha obi de oni ama ne we broche hia me beje utasa unya peke corn wo me kire say bopin we anase bibisa ubehwane ye use kenyina eno na Ghana fo yi ene Nigeria fo akwakoye se adwuma no ewo India bi ka say ya kire wo mo na yese wo bra opposite for edo a wo mo no na kire say 79 smartphones just phones nko baako edo so nkron ena wo mo hom 4 laptops enso na ka hom ena afei yese wo mo ewo sim card 99 sim card enye sim card aketo nti na wo number we fro wa na we so afro no we afro hu baby omunya number ni free ni nyina eye scamming na wo mo ede eyo no na wo mo chese we bu nyina ekode kira 31 fake bank account na chese wo mo bank account no e dia saba ko ya no eye fake wo mo besisi wa diska ni nyina akwa akoshem na bra wo mo a wo mo chi wo mo ewieye no sika wo mo free se ya che wo mo agide afin kwofo ho ebeye $94,000 ebusuenye ska ketwa na chesi yesisi nkofo ni yejiska eno na senior superintendent of police ya wo India ho editu dwa se sadie no akoso ewo India wo no manya India Ghana hase so eka ho na cheso wo no mudi se adwuma no wo se akoso ama se ne yesisi nkofo ye meboa amwa kwa ebrechire meboa amwa kwa hase na chesi yeji nkofo sika ni nyina eye sande meyi a ekoso ewo India ho no mo nipa enson Nigeria for and a Ghana for and yachi womo. We ayarawo semu a India for Mohali cyber crime. Womo edia babetuja. Ene yefri Mohali cyber crime woma boboano a ma yenwura tewufo aboboano. Eno teachers and educational workers union. Womo ne etwa wontia frɛ womo tewu. Wono matworo krata ede akwa akoma emma wono mehwe yakatua ho nsam so na ototo to bibia ehunu de waso bia je efre om se Fair Wages and Salary Commission wono maboboa no na womo tire no womo chese krata we no enya agoro na womo die womani abre pa chese wono mewo womo ku nsa homa ho nyina yeku ma womo eda ache hia won saa na kwan om befa so om bedidie ni nyina nso eda wono makoma so ne se ho nti womo de krata akwa Fair Wages and Salary Commission for kire se ayere so abosumi nko na wieye ya memene da ye de kwa wieye no womo hwe animu se entenkamu ahodo bi a ewo se ye de mama wonom se ye enwomasua aso eyefo Ghana Education Service se ye technical universities anasa Ghana Museum and Monument Board for Ghana Library Authority wonom nyina eka ekui ho ene womo cha se allowances bi pi akeka ekam ebiti se professional development allowance e de ma chefo bibiri atiakam womo enkai kura no be 1200 de ekwa kosi 2400 ehye ho a empenimfo enyentuaye ni nyina echi no senior staff and management of public and technical universities wono monso de ebiti se utility any vehicle allowances eno nso dodo na hyehyempenimfo to a wampo na kampese woma yese womutua ho biribi entikrata no womo tworo no eyani ode nso no womo de tworoye nanso besisa abre womo de asama womo kan se womo de nokore ena afi wani a awaye ene nimudie ne nkabomu ena eye adwuma. We stand for the truth, enlightenment, wisdom and unity ena womo de kasa nanso sade womo ama ekosi bosumi de toso de duasa ba kono Fair Wages and Salary Commission for womo nyankasai nanso bere kwa animu wono kasa sade krata na akodi womo pono so asompa yenso ye boso ama mansan nyina ate no ye de asemfana ma ye bobo abie nti wante kura obete anamo a wono betu ni nyia no ye de beba Sir akwabasa yamofra no
Ababa tena kunya hyehyɛ so na wɔn matro BEC atoa so akwantoa so kunimu a ya wɔn yɛ friend say school selection and placement process ya no nkoda no afamu ɛno ayɛ kwan foforo ɛno nhyɛ so nkokora ya na ayɛ atwerɛtwerɛfoɔ ne mpanyinfo a wɔn ka bia ɛwɔ mu ɛnam so na wɔtumi ade yi schools a wɔdɔ yɛ nkoda no ebetumi akɔmu sɛ bia we no yɛ category A B anasa C and D no saa kwan ni nyinaa no ya na wɔn kyerɛkyerɛ nkoda no yɛhunu schools a wodo ya just facilities no edoso wo mu asabie wo ma ben ene enuoma ahodo pii na akaho bi ama enei na yatie se empanyimfo ahyase a won moto saa na mo no ekɔ schools a wodo mo titiw ne yemofra won betro saa BEC no sane ye be na beboa na enkura na timi ahunu miaye awodo ye wo se won mo ekɔ enti sane ye dan da nyina won mo matro BEC bedi ho adanse no ye wo category A B C D E sa na sane namu enti awasa nkoda no won mo yi schools makomako enso schools makomako enso no a won be yie no emu enum aye chase schools awodo a etiapo anasa de beka nsa egina ne naso na mienu no aba ya se se wanya we ni nyina no a eno no betumi aba beka ho bi ediaboa na akawo bi ama Ghana Education Service ene mpanyimfo a eba no ngomeso mu a wo mabere mu ahyase a won mo ekyerɛkyerɛ mu so mbesere eduru sa bere se ya ana ya na nkoda no pii no a wo madwenem na ye wo mo kesene ne afi akoda baako wotumi koyi category A nko a be asenso enti ko ba no sa na so konya FQ na anya school a afa no de ko boadum ni adan be wie kyerɛ so mpanyifo kwa na ma kini ye me script no mitwa pa na nkoyi na so na sane osibi chusu schools ne fa ye no ana ama na nkoyi aka ho bi ama wo de adeserode out to school mpanyifo no wanim headmasters headmistress ani about time no se wo munyo mo ma na kasa kyerɛ se woni a wonim se wo ankasa no uti se tete ayi enkonkoyi tete ayi wonim se wa school ya wo fai wontwa taw na okokoyi se school we prempe na mpesa mekọ na be wie che na prempe ne yamfa wanto ho na okokori a anhwe be wie chire no ebetumi de ohaw kase pa enso atumi abrewa mana ye na Dr. Clement Park wono ana wone sompa kase atwetwe nkomo ya wogina simpie so okasa ya wode sa de sede atu dwa atro se enkakra mbusu ada ya won mo ye o mafam de wo mo ne se free senior high no a aban no de aba no eya na montuo pa ye wo so ma Ghana ye nyina yetumi foaso na yeta kire ama aban no botaye na ni so ade hunu ene sane opeso hyehyɛ ne nneoma asibi fa no sane ma no nyina atumi bamu enam sa ye so nti no sakwaba no sɛ de suani bi asha siasa sa category A yi wo yi anaso wo yi B ana wo yi C se obetumi dia ko schools awodo a BC no wo twere wi obetumi anya no a aye akyerɛkyerɛfo no nso enhwɛ se wo betumi aguide nkoda no ɛwɔ sa kwan no so wo bɛkyerɛkyerɛ wo mo miaye awodo ye wo sɛ wo mo fa sanse ne titiri pa no ɛba no ngomasuo mu ayenim sa akyerɛkyerɛfo no wo mo mom na ya na wo ma ben sɛ wo mo nim akoda bia ne modern bɔ ɛna sɛ ne akoda no se bi bɔ ne ho modern esibi fa ɛwɔ schools awodo mu na mom se kwaba no se ye jan koda no tra saa so obi anyi schools a wopade a ane akoda bi won ma wotimi za akoda no wontwa taw na so obekwa koye school a eno no wo soro ya wono ani mpefese school we de minya na so school no obekwa koye ebra Dr. Clement Park wonya akonya na wona so mpaka se ne samtrofo edi nkomo na wo kyerɛkyerɛ mu sane e wo se wo ma Ghana free senior high no a abandada na peso mampanyi na danko akufo ado wonam ne nensa so ane ne nhyehyɛ na ni so ade hu ne botaye mu ade ba ye no wo kyerɛkyerɛ nsɛm mu ade kyerɛ ensamtrofo na sayi ana ne nsɛm no oka no We have been working very, very diligently to bring on board private senior high schools to participate in the delivery of the free senior high school program. Meetings have been held, engagements have been done, and we are very certain that with the diligence that we expect from our side and the eagerness of the private schools to participate, the private schools would deliver in their participation. We believe very strongly that in fulfilling this manifesto campaign promise, this is going to serve as an artery in helping us bring an end to what we all describe as the obnoxious double trump system.
was your way and some trophy shame with the Aqua some Pacas, and Sue Fabi, Dr. Clement Apak, and the attending Kana, which church you must send ye, be seen Codano school placement, you know, one see be any infa. And young Quaman on here. Now, we never walk alone. Liverpool, Bobo Kuna, and it's a one more Eddie Yantam so a bo a Kensia Hodono. SOMPA Premier League, no, one mudim kunim. Na Kamaya said, Doma boa pesua, dodo na echi homo me. Na no na Britain nebi, say one time wo ko twaye, say no waye intoxicated, ana say enije mroso. Wo mani ba wo hoso no na babia say wo de ka ne fa na nye ho nenam. Wo ko twia fa donnum ama binum aprapra pa ama Liverpool pani a wo da wo ma no Georgian club okra say eniema sesa kane Georgian club wonu ano wo moso club en wo say mene me yire kra sabio nka nije aba ye to hwehwe de ekoso no wa ma ya shock ya devastated na sade wo si ka asem no enen wonu mo nso a sabi won ho aka no enam saye so ema Liverpool mayor ya wo ho Steve Rotterdam ana abo amane chese de ekoso enyina no nya de wo mu gya ne keke nipa no wo koye sa akura no wo mu sibam ne bipa wo mu nya mana mfa no ho ani na ne nyina emu no enhwemu nso koso se ne wo kaga poha na se ye bibi na ebon nanum nyina ye tie SOMPA bia emra no ene no ebedi na eno achi wo no ma aprepra nso no adokotafo gina wo mo so se wo behwe won ama wo mo ho atimi ato wo nom na sade ensemwei emutie pa no se akosu age wo akode ene Sarfo kantanka sports in a park in a sack, a light from the dark. Wamunya de tenasia, wamun betimi abie na ni so pa e de akire yetiefo. I was your person ye Jinabra secure sanitary pad. Or don't boy ye chidoma ya dairy from Tobacassia. Ababa some your first SOMPA 106.5 for no. I hand ye this and somewhere the buyer no. The Makutino be and say Ghana service at Macono Abuaman yes Empoxia no any pet do and so I say ye be. Sansona across circuit court I share a braya wedding fish and Edrenu and 9 say uncle de fiase bosumi do immune. One watch ni pensie bi e oframantemu a niema na ekura wo mu no etia Ghana ye mra. Also for be the chair or show my Ghana sika sam so abamane was so my dan kakra ebeyi. Aso ye hwe ye nyama wode won sam so kira se 2637 ECG containers no one more. Mra sabadwafie wono mo akwa asetena na enkomo ewo ho no na ye atwetwie woboye ho amane na ebika wenum ho ne aboabo no bro secure sanitary pad wadom eboye chidom anafeyi Hajia special foods kose ai what the local foods papa and so adom atayechi was so pefufu chioza fi anasempo watch jollof na ne nyina da hajia bam sa obetumi adom aboawo we delivery ekoma Ghana fana babia anopo no nwotwe kopemenu me no nwotwe mpemu 0246 359 921 0246 359 921 nana keje se campaign betada na yenya wanke ewu woba ye ensuoto apetampe sanse enadwa de boy dan so cement no plywood ni ade ni nyina no gina ne naso pa anya sem keto ma na ke se campaign limited wono nko an nche na wo padensie wo nuoma abusua wo kwati no ana se wotwa nkoso wose ne branches ne doso akra komase ane branches nkaye 0204 345-040 Wansa Abekano and point homeopathic clinic nie waso be free pa yade nyina la stop ne wonom na wasa wokọ na wokọ hwo yade e kira kwan end point de just wo ba ye e ma na mema wo mo pa wo wo mo nyam dodo so pa be ma ya prostate yade e ha wo yase be ma na de wonya mfinsha no be se aduanan num e de kro no na ba bi a wo jonso fa no na ehwo e ya yemre entitumnika na ko end point homeopathic clinic na dokotafo en show physiotherapy ne massage nyina won mo de ho dwuma yie pa hyase ne won mo ani enkomo ebra apam wo bobo number si e de amampanyifo ene 0244 867068 0274 234321
na Yas toothpaste and a brush and a woman so attire chi. Last time complain much na go for diabo ya som say twetwe na ya se ne say eye pa 0501 619588 21st clinic na the sciatica expert woman no sha ase na go and obi o bia was sciatica yade no otu ase nso oboa eye sciatica 21st clinic nko a numeri an na woman sha ase nti woman agemu abasobode age a wogusunso age tantra he ya woman ho tema kaso akumase sunyane tachima no kranza takwane takwade woman busu se ya branches no 0540 311 0540311311 Yefa SOMPA 93.1 enu yekumase santimantemu afa yiko 100.9 asantemamu ho ane enam ho 98.9 enu yebona hinkru sunwaye ena afi mani masasa paso do ma hinkru SOMPA 101.3 takrade a SOMPA 103.3 ne yefae ena takwa 101.1 106.1 no etachima SOMPA ena 90.7 enkransa ene nafa www.somponline.com ensemi nyina yabone bede boam egu ho abetumi akwakonya bia kenka hwemfoni aka ho tuning ho yetua ho sada ena YouTube no eye SOMPA FM live Facebook eye SOMPA 106.5 FM ya na dia kra asoso ena decoder no so eye SOMPA FM wakenkamfo awie yebebi ensem no ma wo triple A mine ejapi apam dada mene emma papa no akosia ejewa kwade boatin enafi oba apa nana ya keche